Kwa marieto mbitawa Salesio Mutumathuranira aspirant omuriri giti kia senator mwaka juju 2022 ndene county ya Meru na mbijite ndi independent candidate. Rwano rwakwa ni njara ijele igwatirite antu bathatu bakunikiri miamburi ithatu. Ibi njara ciakwa igwatirite Mwigembe, Mwimenti na muntu kuma Tigania. Ki mantu ja magamba jara mbithiritwe mbikitie kotini, mbikagia magamba ti untu bwa interest yakwa, mbikagia magamba ni untu bwa interest ya public. Arambonaga kwina sheria kunwa kana kwina untu bwa giki katiba kana gwe sheria ithithwa either county assembly kana national assembly itigwitania na itikwambatana na sheria yetu, na muno aria mwingi nyaju ke public participation jutithiritwo juete involved ni untu mantu jonde jethithwa na sheria cionde kithithwa lazima public participation ithithwe. So ike tumite mbithirwo ngita kotini magamba jaria jethiritwo jakigwatithania county yetu Meru na jakigwatithania thirikari inene. Indi jara jangi najo jakugwatithania antu kiumbe ja igamba ria twari nario ria kiagu eri already isheria ya uni ya ithurano ya act ya elections act ya 2011 nonto nayo niuga clearly mbere mtu uthurwa kana uromba gwita kwa cleared ni IBC lazima withirwo uti civil servant kana utieberetie gitine kiria kwe duration ithero yejani. So aspirant barabara baire batathithite na bata ingite sheria iria iketo mioni ndaikitie gambarire indendaga sheria iria tejanirwe iri yonthe, lakini onde gwikia kwe bangi bejire petitioners bangi bana to petitioners bonde batano na batu twekirite IBC na register political parties bari interested parties, lakini Azimio ni etonyerere niendere kwithurira interested party na nuije njare thirikari oigwa Azimio njare thirikari rio. So igamba riria itombere guchindwa, lakini ge sections ijere cia declared unconstitutional na irigo kwa tuika cia scrubbed na ichenjwe na section iji section 31 mono area inya cia IBC ikonenkanwa ki register political parties. So ambuginya kothoro tutashindire yonthe it's also a win nonto nande independence ya IBC ndombere kume protect through gwita kotini. Obichira ya register political parties te akere devolved jo obichi cia IBC no gataga thaiji requirement kenda muntu orunga independent bonde be kinyanganira na ore anniversary towers na bangi ba kinyanganira na ore Westland. So still sheria ita igi progress igi kuragua ingwetekia Amero bampethia senator boibu bonto bwa mbere burankathithia bokurwa kutwike obichi ya ORPP kwa devolved te anto betaga Westlands Nairobi. Ndiromba gitegia senator thaiji ndi muntu kiumbe ndi independent candidate indirari kia mene kia CCK indarite chiringi ngiri 20 cha kuregister ndi registered aspirant wa kiama gia CCK indojoriritie maratazi jakwa ja nomination na ndari ya ngiri magana jairija 50 na ntirari na competitor indi politics chiragwa idate game ito kumenya ibetere bathithia coalition yetonya Kenya Kwanza twingo turi aspirant tuterwa content ya agreement ira basaine niriko, lakini intelligence yetu ni etwiraga gatwira batu kira turakomeri ikwithirwa antu babonde bararungamina kiama CCK ndene Meru County patitonya ndebene ni untu certificate kwa twika tukaewa deadline tariki 28 irio biama bibati gwikia list tia candidates bao kiria IBC kenda nayo i long weekend na IBC iriuga nayo withdraw independent candidate by tariki ijire withdraw gwikia baruga ciaku no. So by tariki ijire which is a public holiday Monday ukethirwa wingeri so te ballot in box. So iketo mbatwe turaugere isawa turathithirwo thuruma ni antu ba CCK bagwatanirite na utongeria bwa Kenya Kwanza jojo county na Meru na tha inkarunga mande independent candidate indirect cleared mbere moko ruare obichi ya senator ndene Meru County utionania egitara kirito murungi aria Simba House andikite antu kenda oni kwa mbere ngachokio obichi eu nte andika antu kenda nkandika antu 21 nchoke county assembly kwithora kwina obichi ya senator etagwa senators liaison office thai uti mwande kuorio. So obichi nyayo nkamichokia na kutho kwina liaison officer. Number 2 senator wetu tuonete mantu jara maingi agita kuthithia na ore senate atija aturia
na inya sheria ikithithua public participation yote tuona tukithithirwa na aja uju so oni nkethirwa nke devolve obici mberema ya senator mbithiro ndina 5 officers per ward chetu chionthe 45 na ko nkethirwa ndina anto 225 bonde nkibariaga senator atikite nkabariaga gukurukira nusu ya muchara jwakwa na allowances ira nkethirwa nkionaga so nkabariaga mtu chiringi 10,000 o mweri baba nabo baketho we mukuru mwekuru muyuthi mtu utokiri mawathe na mtu mokidini kanoge kanisa either pastor kana bishop kana reverend na antu baba nkaewa ne atongeria ba ward MCA ari patroni wao so ngogire bagantetheria chi oversight na ngogichia public participation kenda ngita kwaria senate ntikethuri mantu ja kwaria no nkethirwa nkiaragia mantu jana ntomi ni mukari wa Meru County ndikajuka weka mutumwa ndene senate nga strengthen the civil society organizations here ndene Meru County. We have more than 2,000 civil society organizations lakini actually very inactive ni untu nawe senator no bati kuthwa gichioka area ki katiba irio na senator na bathi kuthura kiba strengthena so nga strengthen the civil society kenda benderea na ngugire ndiraritaga number 2 chia kutetera kioto kio mtu na kuitia accountability na responsibility ki atongeria betu muno ba county yetu that is senator that is governor MCAs na atongeria bange baraba thuri the other thing kathithia ngeta ndobe a very different kite kuma ke our development partners mithonde na kite area tugakara nthiguru na rwangi rwa Law Society of Kenya rwa Meru County kenda antu baraba tego chiomba bena bagamba ja antigo bagotunyo miunda bakomba kuona a lawyer through pro bono services akiria kwa kuma gikite area so ngakarania nthiguru na mawakiri jetu kenda tumba kuthona kutukendereithia kioto kio mtu kionereka so activism takamitiga pase lakini ankamia new direction na nkamenenkera a new utongeria bungi bubweru ya mabibi tena democracy rabi kugai ibikumefaitira na muno ke mo youth na mtore otekuchiumbora utena mbecha na gintu kira giokarikika ni atongeria bara na bo bakweja na bia mabibi bakwenda kwithiro bakikanda misa mtu otegochiumba kenda na bo bagatura utongerie nebo kiri utongeria boria na mtu o mwethe na wenjote wete gokire so they don't want to develop new leaders for future na mbuge kuringa na experience ira ndago future kenda tumba gokiria anto ja baba ni independent candidates ni unto na independent candidate atethorari butilika wa ene na keja na loyalty ke anene bakiama aketho akeja na loyalty yo ke muringi kura ro muringire kura but the independent candidates by the way to kuthithia our own umbrella kuma county level to the national level iturajukiria alede ogwetwa Esther Thaura noe ukuruira gite kia governor ndene ya Nairobi County ari independent candidate na Meru County the interim ore ku coordinate ni oni in Meru County so ito kwenda kuthithia na umbrella area batu tukaria with one voice united turi independent candidates to timu tuga support wa kiama kiriko kana kiriko tuga support na twingwa turi independent candidates na after twajukite bibi kwathora mwathani agatutethia na ringi kura bakona sera chetu chiewothe batu tukendereithia agenda yetu ya mwananchi turi independent candidates ira mwangazi tumu invited kutonya ki muungano joju twa independent candidate caucus na gwatuika kenda kugwatanira na bautwe mantu ya jonde tukathia as independent candidates inya kethwa ri umo kirungo kimwe gietu na tukamu support ora tuga support bange